thir tu le ngai thatu zong zong te sibai le vekule hole tu chu ba chuan international news and politics ngai thla ko na neila Russia laka inveng turin Europe ramten ma an la ti chu kan hriat sa nia ton hai chobe kan han bi chiang don ani EU a hian ramsom ni pasari telin NATO a ramsom thum pahni anom mek EU le NATO a tel kopi ramsom ni pathum anni European Defence Agency EDA tarlandanin nikuma Europe ramten defense atan billion zathum le somli pathum vel an manga kumina billion zathum le somret pakhat vel an man an be sei nikuma yin za som pakhatin apung meka billion za chuang chu ral tuam leinan an mang to aba khi research le thil danga man aniang azonin kum som chung chu Europe defense sum man za ti pung chho chara chara kum sang ni le som ni atanga chotin kum nga chungin an defense sum man he za somruk pahni le point pariat pasari chuangin apung man Europe bika na to ramte chuan an GDP atanga 2% tal defense a man chuan tummek zela kum sang ni le somthum panga phei chuan an GDP thewa atanga 5% vel defense a man an tumani kha nikuma khan Europe bika na to ramte jinga Polandin GDP atangin 4.12% an manga Estonia in GDP atangin 3.4% an manga Latvia in 3.1% te jo an GDP atanga chuta defense atana summang tamber te an nia summang tamber shimero Germany ni in France le UK ten an dotong kumina Germany chu defense lama summang tamber ni mekin UK chu pani na ni in France Poland le Italy ten an dota GDP atanga chu lawa summang tam shim an ni nikuma khan Germany hian US dollar billion somret pariat chuang amanga Poland hian GDP atanga 4% chuang mang ma se US dollar billion somthum pariat chuang chawani Germany hian GDP atanga 2% amang thling lo deuh thong an GDP a in thlau hle kumina Poland hian an GDP atanga 4.7% mantlin an tummek Russia ram ria om Estonia le Latvia de point an GDP atanga 3% chunglam an manga Denmark Norway le Greece de point an GDP atanga 3% chunglam an mang bokani Lithuania UK Finland Romania North Macedonia Bulgaria Sweden Germany Hungary Czech Republic Turkey France Netherlands Albania Slovakia le Montenegro de chuan an GDP atanga 2% chunglam vek defense an mang abikin NATO Eastern Flank omram somte anan ring zual lea Eastern Flank ti hian Russia ram ribora om Baltic State Latvia Estonia le Lithuania baka Poland Slovakia Romania Hungary Bulgaria Finland le Sweden te koka Russia le NATO in do alo om tutpo a Russia in abe masak tura rinte anni Europe ram defense atana sum mang tam zual tele an manna han bi chiang lekila pakhanna chuan Poland ral thuam supply tu lian ber hi US ne in South Korea in adodani leilama Poland hian khovela main betel tengrin tlak ber tingam US kut chuak Abram M1A2 SCPV3 zanhi somnga vel lian tummeka Abram teng hi M1E3 variant upgrade tum animek bok Poland hian Korean 4th generation main betel teng K2 Black Panther zathum somruk vel nei an tummek bok tam tak zu an rama kum sang ni le som ni pariat atang vela siam tran an tum bok Korea siam tho K9 Thunder howitzer zaruk chuang fe a order boka an rama tam tak siam nin an dong nwal to Krot C16 FBA2 ajal rifle bo sing sari vel an order to a an ram company ten an siam don borsuk infantry fighting vehicle bo sang khat vel siam chua an tummek Sweden siam Karga Staff M4 recoilless rifle po US dollar billion khathu vel le an tummeka in remna an ziak to ni boruak lama ve thong Korea siam FA-50 light combat aircraft somli pariat an order po deliver mek ni in sompani an dong to a Korea atangin K239 chumo rocket launcher homar ke unit 72 le artillery thara lei turin in remna an nei bok South Korea hian ral thuam tam taka transfer of technology remti in
Poland rama siam ani ve nual don ani US atangin F-35 po somthum pani order to bokin nakuma tangin adon chanrin ania F-35 le F-16 a man tur missile changkang AIM-120 D3 zali thleng leitheina tur inrem na po US nen anjiak fel to F-16 anei sa po atun lai ber chi F-16V Block 72 a US chuan upgrade sakdona US siam air-to-air missile AIM-9X Sidewinder le air-to-surface missile JSSMER te po le atum mekani Poland hian US atang thawin Javelin missile system le tum meka a technical ming chu FGM-148F nein Poland hian sang ni zanga le paruk vel le tumna a theluta command launch unit Javelin ne na mandun chi po zahni le somnga pathum vel le du US chuan he deal na hi apom fel thukat to Javelin hi kogia da a ka chwa mai thei chi ania anti teng ani deuh bek metar khat vela se keji somni pani vela ritania warhead keji riat le point le pain kilometer ni le chan ve chuang ka pha Poland hian uisla program noya America Patriot Air Defense System tam tham tak lei toren US nen in rem na an nei to Poland rama then khat siam chwa ve te po an soi remek US siam tho M142 HIMARS rocket system unit zali le somret paruk zet le an tumbok tuna hian unit somni vel an nei sa mek nakuma tanga adon tran be se ni Brazil nen po in rem na nein thlona lian si paile anral thuam bur purtu tor KC 390 chu Poland rama siam don antuma Brazilian company Embrel nen an thok du nang Poland Armed Force te John Italy kut chuak Leonardo AW149 medium multi-role helicopter anram ngeyarem khom chu ama saberatan andong tabok Poland hian AW149 le Apache helicoptera manatan Hellfire missile zariat alo order to boka tuna hian adong chan chaumek AW149 hian som sari rocket po paibok atek helicopter thami Apache po somkwa paruk zet order to kumsang nile somni pariat atangin adong chanang kumina US atangin low in zirlok nan Apache chuak masa AH-64D pariat andong to bok Navy lama ve thung Sweden siam kumsang nile somthum pakhat vela pe mantum kho vela 5th generation steel submarine masabertor A26 blanking class to Poland hian pathum le atum boka tun thla hian contract anzia fel be se ni he submarine hian genuine holistic steel gauze technology changkang tak amanga a steel rem don he A26 tuin noya bompuak laka po thui tak him tora doni in nuclear changna mangero ni lo metal somruk pani vela seile displacement ton sang khajariat vel ni tora design ani thong indo long pani ORP oicharle ORP burja te po siam mega mine hunter tui chung mine hre theilong paruk anei tharbok US drone rin tlak tak MQ-9B Sky Guardian po pathum an lei to a an la dong lo thong ate naw deu kan la soi lo ma ba kan soi vek seng lo ani alian tham deu kan han thlir ania Poland ral thuam hi abondon ti ero achiang hle engtin nge Poland hian poisa nei kan ti ni mai thei lona puk nual US chuan Poland hena hian foreign military financing FMF kaltangi lona puk tira Poland hian US ral thuam leinan amanga kumin July thla a po khan US hian US dollar billion li apuk tirani tin win adwan thar strategic European facility for equipment safe kaltlangin Poland hian loan billion somni pathum vel apuk le don bok Germany Chancellor Friedrich Merz le Defense Minister Boris Pistorius te hian German Armed Force Bundeswehr Navy Army Air Force le Cyber Information Domain Service cho kumsang nile somthum pakhat vela chuan Europa achak bera siam antumek asipai active zat po noi khat le singriat le sangli vela trangin noi nile singruk vela ti puntumen sipai lakdan kalphung athaka he dan thar hi nakuma traga man chan turani boruak lama December ni thuma khan Israel le US siam Aero 3 air defense system chu andonga
Germany chu Europa Aero ADS deploy masaber anita Aero 3 hi achuak thar berania radar thatak mai super green pine radar amang target kilometer sang khat bor vela thlok man pha in a interceptor missile hian kilometer sang ni chuang aga phabok an mani siam medium range air defense system iris t slm billion li le point ni man vel z neibel antum mek boka drone le cruise missile laka in venans sky ranger somthum mobile air defense system billion kwa ho vel an order to bok sky ranger hi chinioma somthum le somthum panga kenon mangchi te ania a kenon lai pu hian kilometer thum velaka pha sky ranger hian stinger mistralemo mbda defense air missile po amang theya missile mangin kilometer nga atanga riat velaka pha drone bitum nan thatakani Germany chuan zaruk vel loi nei tomin ma alale mek Eurofighter Typhoon upgrade thar chanchi 5 chu somni le atoma anei sa upgrade nan sum adu nolbok Airbus siam light combat helicopter H145M po somni tho order Germany hian F-35A fighter jet somthum panga order to a he fighter a man tur missile leinan million zali le somnga velada F-35 steel fighter sompa dang label tum na po an parliament chuan apom le to nakumatangin F-35 fe andon chan rin ane inen thlang na drone zasari le somnga lian tuma an mani siam inen thlang na drone lunang neibel treu an tumbok Israel company Rafael nen thokdonen spike anti-tank missile siam tumna an nei bokani Germany hi European Sky Seal initiative a maswai to ni in ground based air defense system manga Europe boruak ven tumna ania Europe ram somni pali hantel megani Navy lama naval vision sang ni le somthum panga ti thupuya mangin indo long te deu next gen F126 class siam antum baga anin do long le submarine nei sa te chu sum tam tak senga ti changkan bel antum bok Norway nen thokdonen next gen 212 CD submarine steel jok le changkang jok paruk loi siam antum mek bok tunlaya lar tak underwater drone tui hnoi drone lian po som pani nei bel antum meka an drone hlui chu P8 te Poseidon inen thlang na drone in athang meka NH-90 helicopter po an nei bel zel US atangin Navy man chi bek air defense missile SM-2 hi zanga le somsari pasari le SM-6 hi za somsari pathum vel le atum mek indo long frigate lian deuh chi an boi pui mek F127 class a paitir antum bakani F127 hi paruk siam antuma frigate shrim hi kum sang ni le somthum panga a chuan som paruk vel nei thar antum leila ma Germany chuan ale si paite tan bek billion zathum le somsari chuang adarup mai kum sang ni le somli pakhat vel thleng ral thuam thar leile siam le an ral thuam nei sa ti changkan berantuma next generation main battle tank friends nen thokduna an siam tur MGCS po an boi pui meka engzat chiange an nei don ro apuang lo lir thei thami bom le thil dang laka thui takhim Eagle 5 lir thei po sang thum don nei bel atum mek in biak po na nei bel le ti changkan training na mun siam bel le ti changtlun atum na po hi soi chiam tur om pui tham ta ni lai pui ngul toi chi lir thei chunga da RCH 155 wheel hoit zarpo zanni le antum mek bok anram company heklar le kot siam nge azal rifle chuak thar G95 chu noi ni le singa te me unei antum boka abets khatna chu andong to kong chetak taka tlan thei sipai man che lir thei sang khat za sari chuang Mercedes Benz ne na tagin an leidon bok Germany hian sum an nga an thiam na in atlin boka wagen kum sang ni le somthum pakhata chuan an tumang hian Europe sipai chak tak an nei thei mai om mange United Kingdom boruak lama UK hian F-35B somli pariat or dara somli vel adong to pakhat chu accident a achana F-35B hi somsari atanga somriat vel nei atum mek
nuclear rolatan big F-35A fighter som pani or darboka kumsang ni le som thuma ane kim base ne F-35B hi aircraft carrier atanga thlok a tumchi navy man chi big ni en F-35 zinga aman po to ber land sector air defense system parukvel nei tumin MBDA UK nen millions a som paria thu vel in remna hanjiak to a CAMM standard variant hian kilometer som ni panga ka pha in akap thui chi hian kilometer som ni panga chuang ka pha a interceptor missile hi 3 mek in a thok thei CAMM hi British Sky Sabar air defense system peng ania Sky Sabar hian giraffe daramanga kilometer za som ni bial man pha in CAMM nen thlun jam vekani lightweight multi-role missile LMM Martlet anti bok India point aleka zariat vel nei bel anti tluto bok Navy lama US le Australia tenen AUK West in remna anneya submarine thar som pani nei antum mek bok submarine pangai le nuclear mang in pol aniang Royal Navy in dolong type somni panga destroyer a kumsang ni le somni pasreta ni riat vela train drone le missile ka thlang na laser ral thuam Dragonfire vua antum mek boka Dragonfire hian kilometer khat vela hla a poisa thi rom chu aka fu chat theini en ansala atui ral vek bokani UK hian project Astra ti kalpui bokin kumsang ni le somthum chawa chuan an nuclear warhead MK4 chu athara thla kan tuma nakina an siam tur submarine drit na fa paitir han tumang tui hnoi drone lama po tran alameka sonar long submarine le rilo man thei te po han boi pui mekani leilama British Army te tan project Grey Ban ti kalpui mekania he project hnoya hian British Army te man mek SA-80 chu kumsang ni le somthum vela silai thale changkang zoka thlakan tuma eng silai nge ni don ala chang chelo bareta le company dang te chu contract mo tomin anin elmek an special force te point rifle thar trajet KS1 an nei to bok sniper rifle thar le silai dang thar siam tumna lian tak an nei mek bokani country tangin UK hi technology a sanga a strategy po hi AI cyber attack le thiamna daga thui tak ain ngatani phok thei thil lama ringot ain ngat che alo kan ti na ani cho